te hapet mentangan pen I tangi kitrit ke ba mentakas ni bat ya ka ba withdraw tinggal link nang tay yanai today te mentas ngi li yobon bat mentas ngi ke ba withdraw pinyu I kene batho shispa khat $100 ko way katua ka nyo tarik banai ba khat way nang ta pinyu I kitu ki stop loss khandian te bat kane banai bakat way nyo tarik arspa lai phau kane ru withdraw CW MVX kane de bo withdraw arspa lai phau bat katai ka ba shispa khat $100 nga withdraw te dapat apo account ru kala arung pisa ute yono pi kane ka arpo wajar arspa nyu puai kala arung nanta bat kane ka ba shipo wajar sau punyau kala arung kitu de bo withdraw mentas ngi te kani pan kani ka way ka ba withdraw menen kasngi napo kani ka broker ba thamai